Begitu kita beli suam sawit 410 ah. Saya betul 10,000 itu. Bahasa ikat agro mulia Sandian Berhad. Suam sawit. Macam jenis suam dia tau. Suam sayur bisa, racun bisa, berkedai tau. Tahu lah. This is saya betul 10. Ya, kedai agro mulia Sandian Berhad. Di suam sawit. Racun bisa, baja bisa, macam-macam jenis baja. Buko bisa jual tu sabit. Sandak sawit. Ya tukar. Tahu datang kita beli baja racun sum sawit bisa. Sum sayur bisa itu. Beli main ngosir nya 1,000 minyak 110. Okey.